namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi impela abantu angeke uze ubenzele lutho oluhle maqede bajabule ngaso sonke isikhathi uma ngabe wenza okuhle bohlala ukulindela ukuthi khona okuba abantu abazokubona kuleso senzo sakho osukade usenza noma ngabe kuthiwa ukuthi ubufuna ukubajabulisa noma ngabe kuthiwa uthi ubufuna ukubabona ukuthi ke bazothini. Lona nguGatsheni ubuya benyatho obusonga busombuluko ungasophongolo encotshane lapha kwedabuka khona enyakatho nesifundazwe saKwaZulu Natal. Muva nje uye waveza ukuthi ke kune voice note akayithola ke yomculi thizeni kaMaskandi lapho khona akayenxenxa khona abalandeli ukuthi ke mabagxeke i-album yakhe ngoba ke ethi ke yena ke ayishayi kahle. uGatsheni akazange azalibalule igama lomculi owenze lokhu futhi wale waphetha noma sencenga ukuthi ke makalibalule leli gama. Kodwa ke muva nje osuku enikelwa izolo lithele lishone ilanga noma ke insuku njeke ezedlule ithe mangabe kushone ilanga kulezi insuku ezedlule abalandeli bakhuluma ke bekhulumile bemkhomba ke ngeminwe babodwa ke abababele inkundleni ke zokuxhumana befaka ke izithombe zakhe ke zakudalo. Abanye ke bemthuka bembiza ngalawa amagama babodwa bebekade ke bemthuka bembiza ke ngezicike zakhe. Umuntu ke phela noma ngabe imuphi umuntu uhlala ke nezici zakhe asuke ke nazo kodwa kuGatsheni ungenyeke wamadoda ke esingamshayela ke ihlombe ekuthenini ke uma ngabe kuthiwa kunento ebizwa ngodlame empilweni uyaye engakuthandi ke lokho kodwa akasazi ukuthi ke lo msindo wamaxokoxoko uqhamuka phi na njengoba ke bebodwa ke bekade ke bevele ke bemthuka ngamagama ubona nje ukuthi ke bamthukela ke phezulu kwamaqhawe ke abo njengoba ke becabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ke yiwo abanikazi ke balama voice note. Phela kuzokhumbuleka ukuthi kuGatsheni ke wathi ke mayebhala lokho waseqhamuka kuKhuzani epostini ke yakhe naye wabhala ukuthi kuseyiswile ivoice note. Kwaphinde ke futhi kwaba khona nembhalo ke engatholisisi engahambi kahle eqhamuka kuThibela ayebhala ke naye ke lapha epagini ke lakhe ke la ku Facebook. Kwagcina ke abantu abaningi benezinsolo zokuthi kungenzeka le voice note ke iqhamuke emdletsheni kodwa ke lo wasophongola azange azakubalule lokho akwaziwa ukuthi ke lona kokungenzeka ukuthi ke uyathuka noma kuyamthuka uGatsheni ngabe kukuthatha phi ke lokho kodwa kubalekile ukuthi ke kunake kusesikile ukuthi abantu abaningi angeke ngempela baze ke bakuthande noma ngabe kuthiwa sewenza kahle kangakanani futhi noma ngabe kuthiwa ke sewuzivikela kahle kangakanani isithunzi ke somunye umuntu. Phela lokhu uGatsheni akwenzileyo ukuvikela ke lowo mculo bekade ke bandakanyeka kule voice note ukuthi yangathuka ngabalandeli futhi kangathathwa njengomuntu ke ononya noma konenhliziyo ke embi phakathi kwabanye abaculi bakaMaskandi. Namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi